Saluhuk na bermula mataniang lupa matay bata matungani tang yang mula katulang do tamo kapu sayang dia dia ingat matay bata ingat terata olong yo tutanga siya munai aso akia gabis pertanyaan gimana turita selalu pilok karena aso akia diburian na dapat atau lulu ijuk penuh tasalahi dari bolu sore ke kampung do tamo katulang do tulang skill tio nasa saya dia ingat boleh patu pahami dan nauli nama natus nama berapa kamu hulu nami alai siap kok erohan nami do udu erohan nami iro penaboi kapat pahami nasa nami saya kema ditanya menteri batak kepada irohan nami saya hudiono pada ilian hudiono panggabian ulah nyon kita kepada ulah pas-pasuan yang menteri batak jadi boleh betul sama dia non sosok panami apalagi tulang muda tulang kami si mata kami seluruhnya bulu kami bisa luhut yang keberumuna do di simotoni bulu nunga masada tahi kami masada roha ima dibat bayanan ima sok-sok parihong kami tuang mereka kamu rasa ni hulur kami nunga sada kami iba sada kami ala sada roha mawila kami at kapung kami do sok-sok ni di simotoni kami jadi hampe berumuna pasada kami langsung orang macaloho naman kami matakas di sotor ni natutuan yang yun mulai sektoritas sahur tapi akan kalau tadisu jadi asal dia penggabian dia perwasa dia ambil orang di ulang ambil sang-sang tidak ada di ulang ambil beda betul kedeng dia gabi titik kita rumah tangga da dulu di dok kedok ikut maranak marboru sa kuna marnini na marnono ninnaro saunare penung ngadapo bedikina dina tuhe-tuhon marnini sa kuna marnono tutu napatu dosi hamulate honotta dihamu katulang nami saluhuna nang akka opung nami bolotum holang tanam marsobba biama nabuhi di baik kami Tuhamu hula-hula nami magpanad Tuhamu alay magtangyang Tuhamu Tuhamat na dibata mangrupit tangyang muna asaan kiyat na tuwa taon di jalo dibata di tangas siya muna jala horas jala gabi mahita sude pinagparinada pinagkalot Ini pemahuduknya datang lutung sarili pakona tagado tutu dari na di pangahona natuno kadututuan nanyon natuy tutudo dai tuwi mune ipetoy hami mune sename ne akabunno dai ipetoy sa nasarmat dia bisa naria bajo dineng-dinengnya makana malok kada simata kumadinang kabunna amma kada dineng-dineng upasahato sobat dah ya
Takas daw magkilalaw kami siyang laswero amo. Unundo ako meron kami no dijujo nami. Napasangap po na jojo daw kita. Kaya iparpuli at naman sa patarwok pinakapasapot kinali. Asa jumpa toktong na dalumuy dapat na nizalahan. Lumumi mga niyak ka pinakpar ni na jojo. Kalau betuk sama niyak kamang baru. Pamalasyon nami. Tuhamu sa luburo nami. Las marunamu. Asa bukol kami baru nami. Baik lamang majo kotang na obartusi. Ay nang elit mahami at kamang baru mau lebih. Kol naijulon imek kami. Bumi maruang ko tayo mamagiging kita. Asa pinuhul na mual na diyo ibayin na pangatan. Baik lamang mamang si diyo ilo si turbo padung pasakan. Ihamunahan ginami na dapat kami naroon di Kabupaten Samosir. Lumuwi na siya kuman ni Opunta na bulo ni PSB. Sama ni mo siya sektor-sektor do wilayah Samosir. Ison rohami jongjong mewakili PSB pusat. Napatuduhon narap berduka cita rohita di farmoting niyo mata nasa rumah tuon okto tulus buru burning tiga jam umur jala si torok parot. Kami atas nama PSB 156 wilayah nanuluhun yang mata Ketua Umum Dr. Effendi Morasakti Sipulun do Ketua Ina Ibu Desi Trinita Borutobing pasahat salam turut berduka cita molo pesubuhi hadir alaniaka suasana Natal dan Tahun Baru molo tung HBB di Jongjong mewakili pengurus pusat kasaton hatanauli hatanadikan lasma rohani hasu untuk bulu nate na perjolo maulati ma di Tuhan maulati manang di tonga-tongata ibagas partikiano ima di siala pasar matuaon ni kainang natahulonyo. Jadi di Seoul, Pak Kades melalui Amir Rodo atas nama pemerintah desa Litung Huta dengan kerja di Bapak Omma Hami Naroon Morbe terus tiga Hami Naro sendirian kerja di Amak
alania ka halangan nauli do halangan nadinggan do molo petuk somonia ka perjongjong nami na perjolo nasma rohani Pak Garis mamer kami jadi molo hamis yang pemerintah desa litong diuta na dokter di hasaur madlaon ni day nangon na sada si tauro data si sada lasmi rohano tang yang nami atong merhite di hasaur madlaon ni day nangon agiat Bujulan nyariot cupang akan jalahan tabu akan dilihat jalan sehat kita semangat nasrohata nanahu medalato tuariaka nama iu dia muna termasuk nami kalau hitam yang bapak sisa darah sulitan do si bulu doa nasrohatu mengidah muna di perujung bulu di bapak tapi yang atau 2020 lah kalau nami tong 2024 menang 2020 Kondo rohani widahami do kasadaon ni rohamuna amu akka babakku doho akka ibotota pemurota di perjumulun ni nadua-dua tanah taholongi songsoni doho di bagasa tikyon di nombor hak mana waktu hari inong tanah berjuang malaguan tong widahami sadaro hamuna dong somi dohot kita kan amar-amarangi na adong diingananon kami manguru kita yang muna akababa anggiat ibu diam ni dainang natao lang yon lam ditabay di hamuna ay bason dohot sila sneroa di parpinoparot pe tuakari na mangihot totong ma didot Tuhan agabiyo do asang hapon jadi disun kami roh siyang pemerintah kecamatan doan ni Pak Kadis dohot Ibu Kadis walau ata karing waktu kepada datuk mengatung sikop nak karing dibaik bapakku siang pispi rusak kalian nani tu mata ribata anggiat ma alana Pak Kadison dihamak kalau bapakku do ibu tokon do alang baru kulungan ade ala komana torus mermudu-mudu inom tahun di Samosiro tang yang nami tu mata debata ala nunga dinggan di baik kamu na 22 tahun ada orang ningoluna apa honon itu mali hamuna ka asang apa do ada dia tu angka hari na yang asa sonir na tua ino main atanuliat ino ka main mabay pingkapaso nasa mga liat kami dinamarangit ini masuk kajagarhon ulau ninang namion asa liat perhorasan liat panggabian kita sukasu nomor 2 di mana pada mama gondang nomor 10 kan ya sama 10 kan
Di hamuna keluarga nami naros yan piski pusat kuman ni pinopardapunta si Piti Sohei narap dohon pispi naros yan sekreto sok samanima dohot dongas saulaw ni lain namin amani pahmi atas nama desa itong Niguta berangkat desa dohot dipilih sekaligus upasahat kami katakan mengajun nami ke Bapak Camat ke Ibu Naros yang di kecamatan lumobima dohot di dongan sarisan ni lain nami di partikiano tung masela si budulo rohan nami pinokperni na ito di aramu dan apalah utagang rohan nami buhay topas haru di partikiano namang ilon hasaw matual ni inang namyon alay alarikot si tutu masay porhok rohanya kadamang sa luhut na rohamu pasahatan yang muna mga lapisi tang yang nami huwamat tadi batasan giat ina na kung hawalongi hamin at hawalongi pala ditikyon isa no di bata kita kasyan las di batikyonope dang hulantang yang diwek kamuak kamang nalagulo tamuak kainang dohok do diurubihamu tangan nami marhite papayanan marhite rini situ soal asimaruan di bata saya pakai kami mayatong dokan atama na dumuho bersama Tuhan ni inang namion mau pinang boy ko balo si hami magbibiyat ka pabaynan na dinggan doon katanauli mayroon kamu na kito kata matutong madongani jala mga romotihamu mau non titinggal kamu ingan at taon mau pisono na boy uwek kami mapalo siya muna pinasak mo Tuhan magbiti ay si Diyo Oti na sekolah kamu dan sekolah dia. Las kamu kau beli siduk budi mahami sa titim malaki o budi na siduk. Oti susah dia bei nagoy harus kami marupok kamu na. Pisbei na siya pusat do siya sektor lumobi mo camat do ibu camat. Song-song do pemerintah desa bisa dipertimbangkan harap do arisa belas kamu siduk budi mahami. Alang termusik terbencinang yang beda rumah duduk setujui las dapat matu masyarakat. Di hamuna saluhuna raja nyamang koronami di siala jujumu tuhami raja di hula-hulamu punami harimu mengabarkan tapak dihami agamang koron jadi sok-sok nikmat nang dihamuna pada nabi ala naon sahak dohami dipuguni alaman di raja di pamuruan kamion parjolo kuelek kami mahamamang pada asa baik kamu majolo kodang mula-mula asa barbula sa luhut na naulihun na rin. Mau lihat ma pihak buamang raja nama jadi di Tikyope
akamang guru iharoroni habis luhut na raja di hula-hulamu molope tung songonon hinatorok nabi lian mo loh hamu amang boru takas di motu hamu torok doha akal hula-hulamu na alay mo lo songonope hinaret nabi sa luhut na punak kita marsisaritaan totok kita di bagasan akan marsia juan jala totong di bagasan las liroha jadi di bagasan tikyo asa sa pangiduat tu debata terjolo di taruhan nabi kalang boru jolo mangeliat na jolo habi di buku di alaman di hama kalang boru nabi asal lihat penggawian lihat perhorasan sinubuti ma jolo habi tu hama kalang boru nabi jadi oke mang berarti nabi asal mangeliat tadi di buku di alaman di hama boru nabi asal giat tu hari nama yoga lihat penggawian perhorasan pada mang majolo kodang lihat di haroro nami di bagasan patikyan orang kamanggoru ima maghitihon parsor matuan ni laporwon ubuh kami kedusot budak na jaga ima nabarisihon eme nabarludu pangyang nami mau dopa amat tadi bata asal barludu ma dihamuna ulang nyotori na pangikutor panggabian pahorasan lumuwi ma ya kahacol pal soal-soali hakalang boru budak na jaga nabarisihon eme nabarludu dohot silijua tidak na dua lomak silijua lomak sobina buat marhiti pasal madua na puro namin sedapok makan ni dulu muna jumpa aka sama lima dohot jadi asal tatap nabarin marurat jadi horas na hamuna saluhuna kotimu madingin tubahan ni okutan jadi sama lima dohot sanggar kamang guru tidak na dua asal sangkar mapori dulu makna satua asasino nasa luhut na kanabinahan muna so manima hugabi na ma akan na diulawi so manope ang kamanguru na buhay karbuot kami dirudang na jaga manabay diyak ka pasu-pasu nabi ang doon totoma di bagasalas ni Roma halo jala pangidon namin manggoro di napasahat kan rudangon isumma o pasahat kami dohot harbuebi so manima o pasahat kami itu hama manggoro jadi mau lihat mas so manima nang di hama mangkate nabi alangan mo pasahat perudang na jaga nama habi tuwa kabang corona mi osa luhut na beda mang ma kodang na sumat kusin
Di bagasan Tikyo at Kamangburong adong do kubuang kami paghitian ni pasu-pasu ni amat tadi bata maghitihon hagat hula-hula mo si pasahabar namin tuha mo Kamangburong namin parang kasokat dia din mga Kamangburong na mo'y kapatubahami totok ka muna di bagasan las ni Roha Matsakot ala na hami pera dyan di hula-hula mo totok do di bagasan las ni Roha Romat na kotok ka mo tubugo ni alamat ko terjulong Kupasahat kami ma tumuli na boru o kujuli usor ala siya tumuna ka naman boru tulu anak orang boru asal pasahat tayo paritin pasok-pasok namin pura jadi maburuan kami on pwede bang mama baik nasi nama Thank you.
Jadi may lulata na magrupiroha. Alam nga boy, bimakas ni roha. Taringot, pasaw matuan daha. Di ba guys sa tikyon? Muliate doon ita ito di bata. Muliate tuwag ka na luja. Natotong mga ridoy ulo ni daha. Daha mo. Diba? Buhay mana sa pe, marlini marnono. Soro apa pinokpar. Pasi marani di bata. Sa totong mamangi, gusto nga ni waka pinokpar na waka naman hamarangi. Uzuluanon. Asa totong di bagasan las ni roha dita nangpe. Dako uzun ni ngulu. Nalahu. Dala kasunangani. Asi marohan di bata. Sa di jalo di bata nga. Ilang taon. Ibaga sa tikyon, lawas gisok na hamilan din na nanuhuk pasahat sabi-sabi ito habang kamakmuro namin sa duhuk na parang nasobat dia be, pagdohan niya katarida mo naking lawas isiman nun kasasahan. Nauli ito lang mamereng itikihin. Oh, no. Ano may gani? Jadi sa manima, amang tate naman nun. Alalaw, magdalang mahami. Lalaho mamohol, raja di pamuruan namin sa duhuk na. Kaya naman ba, kung pohon. Titikyon, dinaroha mo pasahaton, tangyang pasupasong Tuhan at pabilukos ng pabiluhan. Ison mo ba ito pahami doon? So pag-ihong namin, meron itong kamukong namin. Walau betul sonon na buhay mo pasatabi. Marunod ko ka muna, rajay panitipang parihami. Lima pangulian na kung nabiburu o kung radulog buru, sinaga.
Lalu sepatu kami di son mual natio manupok kamuna opung nami beragari nami mau pinum soron na buong batu pahami partikyanon asal orang nami masuk hidup dan dua titik na kinopong dari sekarang mau tuk sama dia bawa kapung doya kabaiban nami na buong pasat kami partikyanon asima lawan di bata di tugian minang nanyon Angkohi ma di bata sekok ma kapasori Permohonan namin ay baho. Permohonan ay baho. Jadi abang pangguan pargos nami. Dijunjung na kamanggoro nami. Ami pargonan na baho. Ngaran di kami iso. Alani abang asa marula gabi, marula horas mazuwa ng pargosi di bagasan araw nami. Semua abang pargos nami. Dia muna po para niya manggoro nami. Di maja manggoro nami opuro magaja rak do na maramarangi. Nahuboto kami ditunggu-tunggu peperan itu nami opuro dulu. Nang salut namu seperti sehari. Di bagasan partikyanon di haroro nami marhite mau orhat na boro namion sa tomatomata manopot kasenangan nak. Di bagasani doa ka arat ng pinukala buka rohani sun sa pargona. Bison adok kubukan dudang nazaga dalam nitang yang nami to puta di batak ya diurang zakaron lima namar ludu namar urat tutoru berburu tugijam mangair pakusatu siap kuning kubuk kami dulu di son lima hari asal dia totong jumpa yang munak tapi nok pernah manggoro nami tubuh hari diolak kolang di hutan asal totong tubuh yang munak anak nomor sangat ke buru nomor dua kubuk kami dulu di son siatu maranak lima sangkar asa totong jumpa ni hamuna aka pinopper ni amang boru nami di sangkar mapori di lubang na satua asa sinun na pinamu tong gabi na diulang di bukami dulso sili tuang hata lokuta na bertuli magdo lomak do sili tuang lomak sekolah binabuan saluhuna wa kabinopper ni naboru namion nang akan marang-marangi dia di dia pe yang maringara asa totong gudang-gudang kepasarotan saya jumpa totong akan jakut inuse di sol kubuk kami do baringin do jadi-jadi ya hata anak kamang baru asa martat pamabaringin marurak jadi-jadi asa horas majamu nasaluk atau dimadingin kupau do puta udah jadi masa kami mai bagasan baru na baru asa totong matubuh dia muna nok pernah manggoro nami si bolo anak sifat sahada ina nagabe persoduk bolo si hirat na dumao si jowi na zumono asa totong mo ya muna nagbuda na marlikit maruto na marikulu ya kalau maka nauli jalarega dia maka manggoro nami disaluk na kamanggoro lumahu pasada hami bei iso asa totong ma asa daudok nasiroha ya muna katuparan ng manggoro nami akan marah-marah kamanggoro dan turun nami mo asa tong maduswanta asa mambikan hari to ng tabargosi jadi penuhan naman pargosi nami naik pasakong nami ma udang na zagarot penopar ng manggoro nami yun asang iya totong di jalok punta di batatan yang nami tunasida asa totong
Magsahala kami ko rin yun. Yak daulaw nang dihasangapan wala na tudulan niya. Bahasa. Kung supa na nilun niya sila, dapat na sa pasatano sa lajaw naman. Para sila naman. Ay, cara na naman. So, nadong ipatupahami ulos at naras si Balas Tordi sa last una sa dalam bentuk haduan. Atau ibe awang baru, kalau tumpe arong kurang niat kebetulan ulos masih jarak-jarak kita awang baru. Jadi jual awang baru. Anak yang purnami, tuh 5 anak orang mabur. Saya mah bapu pengbarang, saya bapu mana, saya bapu bung.
Sakamen main akan ada dia berkumura na bertuloi kaparu namin na sa ditumuta. Bagasan tigyon moro tupe so hindi na bubukit namin bagi tinatanan namin pasado na tuwan muna anak ni kaparu namin. So hindi mo siya nagturo na nasrohan muna. Jadi siya tukni mo siya ala tonggo hami obartu at ka araw namin ang kitarbonahan siya kami na silitong mura o basta kami na sa napasaguma tuwa muna po parang yung baro namin amarumagaza so nila mo si nagtupok parang ni amang baro namin na dua naik basta kami no sa ulos pasaguma jadi so nila nang tupok parang no amang baro namin ang perjanji. Jadi dua anak yang baru nami, saya manusia, baru nami Jonathan, manang oputukan. Upasat kami ma, saya dapat sago matuamu. Jadi soalnya musia siapa paran yang baru nami, si Huka, manang oputukan. Pasat kami lo saya dapat sago matuamu nak, udah solong nami. Siap lima lo makan nasi. Las maroha muna majaro. So wali mapandohan nami siyang permito muna. Wah, juang magulus. Ada yang kamu juang magulus. Mamerek kita itik wawol na itempak na nuli pa Wala na ako yung sonilo niya. Ayo ala sudah dang napasonin na. Memang pangkor perkos kami. Ay pasakon nami mah. Bol nami tu. Dok kita. Nombor nami on. Sabi-sabi kita usut. Sabi tamang mah. Bukan mah. Dasar turmar meme. Baik, kita minta nih untuk
Kasihan pamuran rado kung namin kasihan itong nihuta tak sonima do irak na paribat ula-ula ni keleng ni ula-ula tanemahon molo bekong soni na boy hubay kami mapalosi di haroromo kapumuli takupakihami di usman poli ino na boy na tupa tulung-tulung hami pala natikyon lau sisok ko batu bahami buat takasan baru berkamu kung namin ay bangon sa pangunan at sila kumulan mga bekong sumunod na sila minibul basan tamin para ipatikero di bakot ni inang ano sa hindi pa masama nilo dua pitik ko na di mo mahulong na sila mga bekong sumunod kisok pa niyo namin ito naman ito kamu akong namin do tulang na pada bagaribat lingkungan kami nasunod ako di bakit kami jadi para patikero pero mahami ko po manong pahamunan sa lingkungan namin kung namin na siya pangulan narato kung namin siya lingkungan hinangan baribat alam mo hindi mahal mga para patikyan maulabi sopa-sopa nagdala kumay kami hawak tadi dulu na po fine kota sopay Saat kami dibukuni alam kuno naroha turun mula gabi na amra mabila hora sate jadi sore lamang perbosi tidak tua siap mula siap topak jadi oleh nak sahat kami tolhas di alamannya kawarung nabion beda mengmari kami godang mula
Pinasahat kami di mana pinadulungi debatahin tanah hindi di Bartuan ni Naporo aming kerajaan huda-huda mo na markasiguro bisul ni buwan nakanak tulang mondok imarutak na jagar iguari mo eminanan maruduntu kata namin lang baru asal niya ni si Kalbetura may naparlinggungan ni si Borok debata matotog siguro hitua jalan horas sa lubog na ito. Siya kung namang parwalang person, beringin. Idok na tua-tua, magtapang na beringin, marura zabi-zabi. Horas matotita sa lubog ditubahi, amat ka, ula zabi. Bro, harus sinidzuang alang baru. Manik na. Asa mo nang mahamong maralamuso, pagtok ka mo, talo maraladoga. Panagpipilapin ang pangalan na sa pagtok na ditatubo, ang kagalan din ang pamuan. Sangkar sangkar na marboras. Asa mo, matay sangkar na aporik, matay lubang sa tuwa. Ahap yan yung ganyan katangam mo namang boros ito. Tong masalubog na hindi masahot tuwa. Mga sumunod pe. Asa natami, lubang na sa garo namang boros. Do ina mga lihat-lihat ko, di ba sa tami mahal bultiro? Las maron na. Di sa kanila ng markosi. May masa sa akin na uli na rin ka no. Magsisunod na mga ito. Dibartigyan ng piharong namin Ima, sa kapatuhan namin ang kininga dito doon mo tuhanihikan masaw masyalahon may nabiso na koronabang ang kamanggoro so nada ka sa mga nabinukan yung kapunta si Zulo-Zuloy pasahaton namin di muna ulos na gabi pakitian ipasupaso di muna sa luhod alay bang baru berjulu doon ang namin malutong na sa magdiyan natong ibumbungi rohan namin ang kuhapit ako pakihami tulis maradapuktan muluhuli biasa di takpo di kita hazal na alanya kamang baru maring nasumod iyo pinugdalan namin martaniang tuwata di bata kuwapihok kami yung sedahong makadauli baka las miroha ihapon na sa luhod awang baru na so ano yung mamatro kagbago
Sintang yangat bro, kuno Olo. Oma. Asaroha memang terkosi pasangan pohon-pohon daun. Nakuhatan ang kinitari mo karibyan di pasu-pasu yung kata Barzolo iba. Makasih mamat tadi batay kebay mo ito makalas ni Roga. Ino mga tangan. Papamak terkosi. Asal pola ini kan. Natulang namin si Giro naratod kita naman paliban. O kung doon itakas daw pagkilalaw kami tinggal nila gumo Tuhan kami nusipat ni Gunon. Jadi walaupun kung sonon nagoy upay kami mapalosi di araw rin hamok kapong nami las marwamok kapong o doon nagoy kung dunyami pala nitiko katamis mamuhat dari mata
Kemudian ni nang awang nanganyon, boy hago sangat to jaga buat kami. Itu dan nyariot. Kalau tu sorok pada boy buat kami. Jangan mangiu rap dot. Aik si Dio menurut kamu kampung ni kita nak beribat. Balas mabang kampung kalau kami masuk na dua-dua. Tintin to natin ang bahulong na sa loob. Tumatipew na kampung balas mabang kami. Asa usok pasok kami raja di hula-hula na yon, lima kampung na yon, sigiro na badang ako tasopa. Ringrong na kami, ring pasato por spill. Ano dong do ibarat kanto lang muna. Nara di hamam mamaro. Nung kami ako, nung kami tula. Anang nang ano namin. Kahit doang udang mulai. Las badong ma udang liat. Las disima kami tong pasato por spill to dinami. Tu raja ni mambor namin. Gabi. Baru namin, lari di somat tapo, sebenarnya sa tulang ka. Ay, kita ni. Thank you.